Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galatni haa ta'u. አሜን። አማርኛው እንዲላል በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። ገነመ ከነ ሰገሌ ዋቀዮ ወሊወጅን ይላል። ከናፍ ነምንድኑ ሰገሌ ኢሳ ዱፉ ኡቱን ቁሰቲን ሰገሌ ኢሳፍ ዱፉ ኡቱ ኦፍ ብረንድ በርሽን አሜን ጀዴ ሀፍደቱ አርከከስ ኑል ቀባሜ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬቲን ኤበ ተካ እስያደኒም በን ኤበ ዋቀራን እስኔ ብሴራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኩ። በረከት ቀላል ነገር አይደለም። ኤብዋን ሰልጳሚቲ ስኔብሳ ምነዲገ ሆልቻን ኤባ አትተካ ያደም በን ኤባ ዋቀራ ስረት አንገላሴራ ፍጤንስ ዋቀራ ኤብ ፍጤንስ ዋቀራ ገነመ ከነ ስረት ለፈደራ ኤብ ፍጤንስ ዋቀራ ስረት አንገላሴራ ኤበነ ማብራሚቲ ኤበነ ማሚቲ ከሰው እጅ የሚወጣ በረከት አይደለም። ሃሌሉያ። ከማንም የሚመጣ በረከት አይደለም። ከሰማይ የሚመጣ ከሰማይ ከላይ የሚመጣ በረከት ባንተ ላይ አዛለው ነው ዛሬ። አዎ ክብር ለጌታ ይሁን። ገለኑ ዋቀዮ ፈተው በቃ ሰው ሲባረክ namni yeroo eebbifamu akkasuma iyya bakka maaliif eebba jechuun afuura በረከት ማለት መንፈሳዊ ነው አዱኛ አፉራት ኤቢ ነሞት ባየትን ፈካቱ ሀተው እስማ ከነ ወሊ ወጅን ይላል ፊጣም በይንሳ ከንጀድ ወሊ ወጅን ይላል ለፈ ክርስቶስ ጅሩ ሂርኡን እንጅሩ ሶ ክርስቶስ ሲከሰ ድረ ዮታይ ሀረጉቱ ታቴ ባታቲስ ማለንጀሌ ለፈ ክርስቶስ ጅሩ ሂርኡን እንጅሩ ሲኒሞ ክርስቶስ ሲከሰ ድረ ዮታይ ጉቱ ታቴ ባተንጀሪያን ለፈ ክርስቶስ ጅሩ ሂርኡን እንጅሩ ማልቱ ጅራ ጉቱቱ ጅራ ጉቱ ደዋንተ ኤፍ ሰበምንሳ ክርስቶስ ኦፊሳቲ የውላችሁ ፍጹም ክርስቶስ ብቻ ነው። ጉቱን ክርስቶስ ዱዋድ ጉቱን ኤርገ ክርስቶስ ታኤ እንሞ ሲከሰ ድረ ዮቴ ከደምኒ ቆላሳይስ ከሰት እን ዋቀዮትን ቶሌ ኢስኒትን ቶሉ ዮቴ እንስኒትን ቶለስ ዋቀዮትን ቶሉ ጀዳ ነጋማ ላ እስን ከሰ ማልቱ ድራ ማልጀደ ይስቢል እስን ከሰ ማልቱ ድራ ክርስቶስ ቱ ድራ እስን ከነኙት ወንቱ ዋቀዮትን ቶለ እስኒትን ቶላ ወን ዋቀዮ ጅቡ እስንን ጃለቱ ከናፍ ኤረጋ አከሰደ ወንቱ ዋቀዮትን ቶለ እስኒትን ቶሉ ዮቴ እስንት ከንን ቶለ ሞ ዋቀዮት ስን ቶሉ ጀዳ እስንት ከንን ቶለ ሞ ኤኙትን ቶሉ ዋቀዮትን ቶሉ ሶ ረክኒ አቲ ሀርቀ ከሰ ጅርቱ ኩን ዋን ዋቀዮትን ቶለ ስት ባይሰዌ ረክኒ ዋቀዮትን ቶሉ ኢብኒ ዋቀዮትን ቶሉ ገደዶን ዋቀዮትን ቶሉ ኢሰ ዋቀዮትን ቶለ ከና አቲም በላለፈተን ጅብተን ፍለቱ ዮቴ ኢሰ ስትን ቶለ ሰነ ዋቀዮ ሲም በላለፈተ ይቹዳ ነገኝስን ረክኒ ከነኙት ዱኩብ ከነኙት ከዋቀዮ ምት ዱኩበቱ ዱኩምኒ ዋቀዮትን ቶላ እንቶሉ እን ሲረጅሩ ኩን ዋቀዮት ቶላ አንጅሩ ሰበምኒ ሳከን ዋቀዮትን ቶለ አትጅብቴል ተዋንተ ኤፍ ኢሰ ሲረጅሩ ዋቀዮ ገነመ ከነ ጅቤራ ነን አገኝ ዝቢን ማልጀና ስንት ፈካታ
Yohannis isa sadaffaa lakkoofsa 2 iddoon kun iddoon baay'ee jaalladhu ganama kan akkana isinitti dubbadhu Waaqayyo keessa koo kaa'e yaa michuu koo erga jedhe akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha erga jedhee booddee obbolootni tokko dhufanii dhugaatti qabamtee akka ati jiraattu dhugaadhaaf amanamuu kee mul'isanii yommuu dubbatan guddaan gammade. Amen. ወዳጄ ሆይ ነፍሲ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልኝና ጤና እንዲኖሪ እጸልያለሁ ይላል። አድነቱ አተኮር ግን ፊጣን በኢንስ ወይም ደግሞ ስኬት ፊጣን በኢንስ ኤፌሶን በቆና ቶኮ ለኮርሱ ሰዲራ እዶን አመዱብሴ አከዘደ Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Sinii galee Waaqayyo abbaa keenya isa karaa Kiristoos Yesuus eebba afuuraa hundumaa eebba waaqarraatiin nu eebbiseef maal haa ta'u. Galanni haa ta'u eebba sakamiin isa nu eebbiseef isa waaqarraa isa nu eebbiseef ayyaachuu eebba afuuraa isa waaqarraa isa nu eebbiseef galanni haa ta'u eebba sakamiin eebba afuuraa isa kam isa waaqarraa Ebba afura isa hunduma dando isa waaqarraa jedhana duuka ebba hunduma jedhana duuka ebba hunduma ebba afura isa hunduma of keessaa qabu isa waaqarraa inni kun jedhani anaaf ta'eera ammas na duukaa jedha ebba afura ebba hunduma isa waaqarraa inni kun immoo narratti ta'eera jedha iyyaa buqqisaa ameen jedha haleluuyaa ebba hunduma isa waaqarraa baay'ee waan isin ajaa'ibu Waaqayyo yeroo kamiin akka nuyi fiixaan baanu barbaada. Sababni isaa Waaqayyo waaqa fiixaan ba'iinsaati. Ofii isaati akkuma jalqaba isinitti hime ofii isaati Waaqayyo fiixaan ba'eera. Fiixaan ba'eera. Ofii isaati Waaqayyo waaqa fiixaan baadha. Nun immoo ijoollee isaati. Nun ijoollee Waaqayyooti. Anaaf ati mucaa Waaqayyooti. Namoonni tokko tokko akkas jedhu Waaqayyo anaan na adabe. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko gaafa nama dha'ee cabsu Waaqayyotu na adabe. Namoonni tokko tokko immoo ollaansaa yoo konkolaataan dha'ee cabse yookaan immoo dhukkuba garmalee dhukkubsate namichi kun adaba Waaqayyootu irra jira jedhanii dubbatu. Adaba Waaqayyootu irra jira. Namicha kana Waaqayyootu adabaa jira. Waa tokkoon isinitti hima. Namni tokko imma adabaa kana irratti waa isinitti hima. Ijoollee qabdu hajennu. Ijoollee qabdu hajennu. Medhaa bodhaa meesin baaba. Gooftaan sinaa eebbisu. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee lama. Amma ijoolleen keessan yoo badii balleessan mucaan kun yookaan intalli kun badii waan balleessiteef adabuun qabaa. Adabi isaa immoo adabi mucaa kanaa yookaan intala koo gurbaa koo kanaa qixaaxiin isaa yookaan adabi isaa
in salphaata waan hin qabneef konkolaataa jala kaa'een sinootiraakkii irra baasan jettu. Mana midhala isaatiin akkas jedhu hin gootu baaba. Utuma akkam balleesse hin godhamu. Waaqayyo akkas jedha. Noora gooftaan sana eebbisu. Isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoolleen keessan daabboo yookaan buddeen yoo isheen isin kadhatte eenyutu isin keessaa dhagaa kennaaf ree? Akkasuma ijoolleen keessan qurxummii yoo isheen isin kadhatte eenyutu isin keessaa bofa kennaaf ree? Erga jedhee booddee abbaan keessan inni waaqarraa kana caalaa waa'ee keessan hin yaadure. Abbaan keessan inni kam? Inni waaqarraa. Isin maal taatanii utuma jirtanii jedhe? Hamoota taatanii utuu jirtanii, jal'oota taatanii utuu jirtanii, ijoollee keessaniif hamma kana yaaddu ergii ta'e ani immoo amma kana caalaa hammaman isiniif yaadare. Adabi waaqayyo maal akka ta'e utuu hin beekin የእግዚአብሔር ቅጣት ይላል። አደበ waaqayyo jedhe. Waaqayyo biyya lafaa kana amma jaallatutti ilma isaa dabarsee biyya lafaadhaaf kenne. Eenyuun amma jaallatutti? Eenyuun jaallate? biyya lafaa jedha malee anaaf siin hin jedhu. ዓለም ማለት እኔና አንተ anaaf siin hin ilaallatu biyyi lafaa. Anaafati biyya lafaa keessa gara mootummaa waaqayyooti darbineerra. Mootummaa ilma isaa isa jaallatamaa sanatti nu dabaleera nuyi. By the way singalu anaaf at eebbadangaan qabne keessa jirra anaafati. Iji keenya garuu banamaa min anaafati galaana eebbaa keessa jirra. Isiniif isinii galaan jiru. Mee ani galaana eebbaa keessa jira jedha. Jedha dubbadha. Ani galaana eebbaa keessa jira jedha. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa warri isatti amanatan akka isaan fiixaan ba'an barbaada. Anaaf ati እናንተ በጉስቁልና እንድንኖር የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ታዲያ namoonni baay'een maaliif kiristaana ta'anii hiyyummaadhaan rakkinaan dararamu maaliif dararamu? Maaliif akkas ta'u? Erga akkas ta'e jechuu dandeessu. Waaqayyo eebba bara baraa keessa qooda nuuf kenneera. So ለምን አንባረክም? አርካ ከሰን ወልቀባ አራካሴ ጀዳ ቡርቃ ኤባሰና አርጌምባ ጀዳ ያን ምንጭ ሳይሆን ባለ ምንጭ ለስተንማ እላ ኤበሰና ኡቱንታኔ አባ ኤበሰና አርጊቴ ባታ ባየከኝ አከሉን ኤብፈምነፍ ዳንጋ ከኑት ተይ ማለት ስለተፈካታ ኤበይላን ለማለይሳ ኤብሱ ሰናላለም ባኔ ነው ባለ በረከት ባለ ሀብት እሰለተንማ ቢየለፋ ከነ ከሳ ለኪ ነው ክርስቲያኖት ማለ ወር ቢየለፋ ዘናፈታ ጀደን ይጅራቱ ጀቹ ደንደሱ ኢሳኔን እስንተንማ የነሱ በረከት አይደለም ጭንቀት ነው እንጂ እስኒ ገለ አን በኤበከነ ሲንጀቻ ጁራም ከነ ሲያገርሲሱ በርባዱ ስለ መኪና ስለ ቤት ስለ ሌላ ስለ ቁሳዊ ነገር አይደለም። ሰበምንሳ ሁንዱማ ኦፍ ኬሰት ቀበቴ ከንድሩ አባ ኤባ ዮካንሞ አባ ቡርቃሰና ከናም አልጀለስ ለተፈካት ዮሐንስ ኤርጋሳ ሰሰለፋ ከነ ኬሰት ህሪያ ጃለተማ መቃንሳ ጋዮስ ጀደሙ ተቆቀባ ፍለፊት ምን ከነነት ዱበቻ ጅሩ ጠለያ በሬሳፍ ያምቹኮ ጀቹን የጃለሌኮ ጀቹን የፍረኮ አካ ያ ኦቦሌሰኮ ጃለተማ አከጀቹ ሲንታ ዋሰዲዮፍ ኬሳ ቀበዶ ከነት ለኮብ ስለመኩን ዋን ሰዲዮፍ ኬሰት ቀበተ ይድራ ዋን ሰዲ ኢሳኒ ስለትማ እንጀልቀባ
akkuma karaa lubbuu sitti tole sitti maalte toleera past tense sitti tole kottumeefish namicha kana Gayos hajennu anaan immoo John jedhaani inni kun Gayos xalayyaan barreessaa fageenya irra taa'e xalayyaan gara namicha kanaatti ergaa jira Yohannis ana maan guddicha bira jechuun ana jaarsicha bira waysawee Yohannis ergaa kana yeroo barreessu ergaa isa dhumaati jaarsa dulloomaadha waggaa 100 gahaa jira hundaa'u 100 ol ta'aa jira dulloomaadha yookaan ciisee barreessa yookaan gugguufee barreessa yookaan immoo wama ta'ee barreessa yaa michuu koo jedhee barreessa akkuma karaa maali sitti tole karaa lubbuu inni jedhu kun fayyiteetta Kiristoosin amanteetta karaa Kiristoos fayyiteetta akkuma karaa maali sitti tole amma inni lallabaa jiru warran fayyimmin warra fayyetti lallabaa jiram ila shirittani warra fayye akkuma karaa lubbuu maal ta'e sitti tole fayyeera Yesuusin maal ta'eera argateera lubbuusa jireenyaaf qooda bara baraa keessaa qooda qaba fayyeera fayyina bara baraa daakaa jira galaana fayyina bara baraa daakaa jira bara baraan fayyeera namichi kun akkuma karaa lubbuu maal ta'e sitti tole anaaf sitti tolee jira iyyaanatti toleera jedhaaka maal wantani waan maal taataniif sinitti tole waan fayyineef mee waan an fayyeef jedha waan Kiristoosin argadheef waan hojii fannoo Kiristoosin jireenya bara baraa waan an argadheef natti toleera iyya sagalee ol kaasaa natti toleera jedha waan eenyuun qabdaniif waan Kiristoosin qabnuuf nutti toleera akkuma karaa lubbuu sitti tole erga jedhee boodde karaa hundumaa akkasitti tolu karaa meeqa karaa hundumaa akkasitti tolu sitti tolu ganaadha ila sitti tolu sitti ila akkuma karaa lubbuu sitti toleera amen fixeera dhumeera tolee dhumeera inni kam inni lubbuu dhumeera karaa hundumaa akkasitti toluuf inni kun immoo ወደፊት የሚሆን ነገር ነው akkasitti toluuf karaa maali karaa hundumaa በነገር ሁሉ እስቲ በነገር ሁሉ በሉ እስቲ karaa hundumaa jedhaaka harka keessan ol qaba hin dabarsin har'a waaqayyo ani siifan kadhadha karaa hundumaa sitti tola ያልኩ ያለው እኔ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሕያው ቃል ስለሆነ ይሰራል ባንተ ላይ ከራ ሁንዱማ ገና ከራ ሁንዱማ akkasitti toluuf አደት ፈያ ታቱፍ ማለን ጎድ ሲፈን ከደድ አሜን لا كراوند ما نجدكون economy of كيساقبا نجا of كيساقبا بدارين of كيساقبا كبج of كيساقبا أولفين of كيساقبا بيكمتي of كيساقبا فيت أمبو of كيس أركا كيول كبي مالو فرات ويو فراتان تروى بس أبنيكون ويو ماك أما يسوع سنسرة لافان نهرا بزي مالدا أنت كبركتي قارتي جنانياله ከበረከታችሁ ጋር ትገናኛላችሁ እውነት እላችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም ያደርግልሃል ከራ ሁንዱማ አካ ሲቲ ቶሉፍ አከቲ ፈያታቱፍ ሲፈን ከደድ ሲፈን ማልጎድ ሲፈን ከደድ አከቲ ፈያታቱ ነሞኒ ባየን በዳድና ዮካንሞ ኢኮኖሚ ነማረት focus singodina jedhu
نمو فوكس غونرتي سو بكريستوس كامنه سو كريستوس كتقبله سو كدانه نمني ارغفيه ارغ درينيو ساجدرمه ارغ كريستوس يفرته بفموت الرجرات جدامه بفمون الرجرات جدا جدا دبدا بفمون الرجرات جدا غنما كان جداني بفمين با جدا ይውነትላችኋለሁ ትባረካላችሁ ያልኩ ያለው በረከት ኤባን ጀቻጅሩ ስለተነመ ነገፈዳ ወሊ ገላንጅሩ ያፍረኮ አተመስተ ሰሜረሬ አመኔራው ይቻጅርት ሜረሬ ስተነመ ሀረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንተ ሲረጅሩ ሁንዱማ ጠረጌ ለፈትነቀ አሜን ሃሌሉያ አርከ ከሰል ቀባ ራሳ አናፍ ኤብጅራ ጀዳ ኤበሱዳ ደምባ ጀዳ ሃሌሉያ ኡጋን ስትማድረክ በረዴራ ከሳራ ከዶጀት ሀረ ከሳራ ጅወለ በባት ሀረ ከሳራ ሲፍ ነገፈት ሲፍ ከሳራ ግዱ ዳንጋን አባራን ሁምና አኒ ቀቡምን ሁምና ክርስቶስ ኢየሱስ ነመናዝሬቲን ሲፍ ከሳራ ግዱ ዳንጋ ካይራ በለው ሲፍ ከሳራ ግዱ ዳንጋ ካይራ እኩምኒ በረዴራ ካንሲ ከሰርሴ ለዘመናት ያውለ በረበራን ከንዮምቴ አባንኪ ሃዲኬ ሂጁማ እንደበርሰኒ አባ ፋዲኬ ድኩባ እንደበርሰኒ አትስ ድኩባ ነከት ደበርስቱ ካንስረቶ ጀተመ አነረዳንጋ ግዱ ዳቤራ ኖራ ጎፍታንስና ኤብሱ አኒ ዳንጋ ግዱ ካይራ ኢያ ዳንጋን ታይራ ጀዳካ ያውለ ከዛሬ ጀምሮ ከሳራ ወደ አንተ አይሻገርም ከሳራ በሽታ ከሳራ ወደ አንተ አይሻገርም አልኩ እውነትላችኋለሁ ዱጋነሽ እንትማድራ እኩም ነራካሸ ስትንደርቦ ያውላችሁ ጨለማ በእኛ ላይ ስልጣን የለም ነዱካ ጀዳ ዱከን ጀዳ አነረቲ ሀቦን ቀቡ ስፒክ ዱበዶ ዱከን አነረቲ ሀቦን ቀቡ እኩቢ ከነቦደ አነረቲ ሀቦን ቀቡ አኒ በራ አው ባንቴላ ስልጣን የለም يوم يويادو دغران ركنا جرجدي ها يولاچو ركن ابي ايشه اني باكوتو نفردون جدو شيطانمو رفته ابي كيچجرا كوتو فردو سينجر ستول كايمانغا غاسرجتيتو اركا ستانيمان دوغارم ابي ايشه كوتو نفردون جدو ست منغاغا سرجتيتو سغو ساغدي ورانيتو اي شيغلان جروسيف اركا كيول كبي مقا يسوسنا هم نشيف كنيرا اكت يابدي الرجت يركافوتو هاليلويا شتنما ندغفدا سلا ندغفدا إرجته ندغفدا إرجتهتو لا ወይ ጉዲ እንደ ጉልበተኛ እንደ ኃያል እንደ ኃይለኛ አከለመሁም ነቀቡ ያ አከለመው ወይኔ ኢላ ከጎቱ ሲንጀ እጀዳበ ኢሬጅ ስትመር ኤቢ አኒ ኤባ ድሪር ፈቴ ኮቱና ፍረዱ ሲንጀ በፍጹም አታስብ ሂያድ ህምባታ ህነጣ ኢሬጀታ ሰጎሳ ከነ ቀብዳ አፋንሳ ከሳ ፍታፈጭፍታ አርከከ ገልፈቴ ባት በቃ አታስብ እንደዚህ ተኝተ የለም
ትረግጣለህ ትወርሳለህ ሃሌሉያ መኢረን እጀደ ጀዳ አርካም ባሰ ጀዳኔ ማይተኒ አርካባፍቱ ምንም ነርካባፍተን ሐር አርካባፍተ ይገልጥ ኦርናን ሲንጫለን ወርኩ ነገኝ ፊጣን ባታ إساتي فيت أمبات كانت واقعية وليجلا فيت أمبينسكيت كان ولينجلي سيت أنا دوار إسمو ستمير وانا تقول ها سيت أنا وانا تقول ستميرا واقعية فيت أمبينسكي إبكي نجاكي بدأناكي تتوليجلا كان ولينجلي ديابلوسيت ديابلوس يومي يو إتوليجلا تينيك نيبكي اتولينجل واق ايو اتوليجل ابكي واق ايو فيت امبئس ملكا انس كرا كريستوس تاي كان جلنان ولينجل وجن اتوليجل واق ايو فيت امبئس كان واق أيو كنتي فيت أمبئنس كواق أيو كنتي كان جلنا هنك أمني وجن اتوليف قلا يسمى واق أيو واق أيو كرا كريستوس أوف كمين يو كرا جلنا يو كان جلنا وجن كان ولين قل كمي وجنو يو اتولي قلا إنيو واق أيو اتوليف قلا اتوليف قال واقعي اتوليف قال وبلوتكو كراهن دما اكتفيت امباتو فغا واقعي حرهم بربادا كراهن دما اكتفيت امباتو بحبتم بيهون بمنفساوي علم بيهون يروا سيغلتني حرواتو كوچا غلتو وانتو كدوبچا غلتو هرا اني ستي امنه فيرا ارغي ستي امنه فيه نغا غدان فددي با بدادنا غدان فددي با ام استيشني وانتكا وان حجچو بربادن بلان غدا كارورا كيسن باسا وان بربادن بلاني كيسن هجتا بروبوزالي كيسن هجتا متاعتي مالغو چو برباد كما لما افكر اسدي مالغو چو برباد مال دلغو برباد مندنو ياقدكو حقدي مندنو እግዚአብሔር በፕላን የሚሄድና የሚመላለስ ሰው ይፈልጋል በፕሮግራም እግዚአብሔር የሚተኛ ሰው አይፈልግም የሚንቀሳቀስ ሰው ነው እንጂ ሙቭ የሚያረግ የሚያስብ የሚነሳ የሚሄድ የሚጓዝ ለመስራት የሚያቅድ ሆጀቹ ዳፍ ከን ፕላን ጉድ ከን ከሮር ፈቱ በርባደ ዋቀሽ አማ akka biyya lafaataatu yoo taatan isinis akkuma biyya lafaataatan yaftu gaafan isinin jedhu akka biyya lafaataa'uun isinirra hin jiraatu biyyi lafaa 2013 dhukkuba kanatu baay'ata dhukkuba kana bal'ata waan ta'eef jedhanii pilaanii isaanii ukkaamsanii golganii golgaa jalatti hambisaniiru ati immoo 2013 dhukkubni jiraates jiraachuu yoo baates ani golgaa ko irraa saaqee irraa tarsaase fula waaqayyo kaa'ee waaqayyo tagarsiisaa jechuu sirra jiraata yoo golgaa jala keessi atis dhukkubuma kana irratti moosifta yoo ta'e 2013 beelatu dhufa ari'atama dhufa dhukkubatu dhufa jette akkuma warra kaanii dibbee dhukkubaaf dibbee rakkinaa weeddifta yoo ta'e waaqayyo sakanaa wajjin waliin galutti waaqayyo kan inni walii ingoyyomina moonyatulu wadajoche ingoyyomina
kanarra kan caalu dhukkubni ka'uun mala hundumti keenya corona virusin adaba waaqayyooti jennee waldaan Itoophiyaas ta'e waldoonni biyya biroo itti walii gallee teenyeerra ነገም በሽታ ይነሳል ጎፍታን keenya ኢየሱስ ክርስቶስ አኒ biyya lafaa keessatti rakkina qabdu ani garuu maal moo'eera rakkina moo'eera jabaadhaa yawlachu rakkinni injiru jenne rakkinni jira ani garuu maal ta'eera rakkina moo'eera kana jechuun karaa biraa indirect ani sin keessan jira waan ta'eef isinis rakkina mootanii jechuusaati ani sin keessan jira waan ta'eef isin dhukkubarratti maal qabdu aboo qabdu jedheera torban qabaarra ejjechuu dandeessu jedhama malee torban qabaatu isinirra ejjetan jedhu harka kee ol qabi maqaama Yesuus Kiristoosin humna irra ejjechisuu si dandeessisu amma sirra kaa'eera mal plan godhachuu barbaad namoonni baay'een plan godhach investment yookaan invest gochuudhaaf plan godhatanii maalan godhaa dhukkubi kunoo waan badus miti hadarbuun jedhin ittan fufa namoonni baay'een barachuu barbaadanii barnootiin jiru yoo ta'e barnootoo hin jiru kana booddee maalan godhare asuma irratti geessisuu barbaada yibaqaal deemu hin barbaadu waaqayyo guyyaa tokkoof mini microsecond tokkoof akkatti dhaabbattu barbaadu because እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ ነው የሚሰራ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚቀመጥ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ነው የሚሰራው ወረ ሆጀተኒ ወጅ ማለ ዋቀይ ወረን ወጀነ ዲሴ ደርብ አማ አን ዱጋን ስትማድረ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐረገነ መከና ካሴ በልበለ ፊት አንበይንሳ ስትበነር ሰበምንሳ ኤብዋ ቀራ አናፍ ሲከስ ጅራ ከራ ልቡ ማልታነር ፈጅነር እሺ ከራ ፉራ ማልታነር ፈጅነር ነጋታነር አናማ አን ትሬኛ ኮ ከሰት ነጋለብስ ነው ይለለብዶ ተነጋት የሰላም ሰባኪዎች ነን እኛ አናፈት ነጋ ከን ለለምነ እኝቱ ነጋ ለለብ ሰላም ነው menaka jena dubartiin suni mana shee keessa du'aa jira namni waaqayyo gaafa mana shee dhaqu gaditti baate dafte maaltu jira naan hundumtuu nagaadha garuu mana keessa du'aa jira jalqabas mucaan sun mucaa kakuu waan ta'eef akka namni waaqayyo lixeen mucaan koo akka ka'u beeka waan jetteef zanaa tegadi baate nagaadha tontuun turatti mana keessa du'aa jira maqaa Yesuus mana kee keessa ni du'ee jiru har'a nagaa argata inni mana kee keessa inni garaa laphee kee keessa du'e pilaanii du'e sana karoora du'e sana akeeka du'e sana gocha du'e sana yaada du'e sana anama maqaa Yesuusin sochooseera meeyya sochoera jedha me laphee keessa rukuta har'a kaasee wanti du'e sunin sochoa jedha wanti du'e sunin sochoa jedhaani hallelujah waaqayyo yeroo kamiin gadadoof rakkinaan akkati jiraattu hin fedhin dida hin fudhatina hankeessamin hin fudhatina dida hin fudhatina hin barbaadu waaqayyo fedha waaqayyo miti hukkuma addunyaa kee jeequ kun fedha waaqayyo miti waaqayyo addunyaa kana dhukkubaan xaragu barbaade utuu ta'e ilma isaa Kiristoosin hin ergu ture waaqayyo namni hundinuu akka fayyu barbaada namni hundinuu gara Si'ool akka deemu barbaadu isinittan hima du'a inni isiniin jedhu kun utuu Yesuus Kiristoosin hin fudhatin kan du'e du'a lammaffaa du'e lama kan dhalate tokko du'a isinii galee lama kan dhalate meeqa du'a tokko kan dhalate meeqa du'a
lama du'a. Namni lammaffaa dhalate tokko du'a. Anaafati tokko duuna. Zagara moo? Isheen qurxiidha. Isheen qurxiidha numa duuna. Isa kana moo? Isa foonii kana moo? Gumbiin kun inuma jiga. Yeroo isaa malee garuu hin duutu. Namni dhalachuusa jalqabaa maalirraa dhalata? Abbaa faana irraa dhalata. Addaam irraa dhalata. Foonirraa dhalata. Isa lammaffaa dhaloota inni lammaffaa Kiristoos irraa dhalata. Namni Kiristoositti amane Kiristoos harka kee ol qabi. Maqaa Yesuusiin ati tokko duwwaa duutan siin jedhe. Haleluuyaa. Merga keessa raasaani tokkittiin du'a jedha. Anaafati lama dhalanne. Abbaa jalqabaa irraa dhalanne. Abbaa bara baraa irraa dhalanne. Abbaa yeroo irraa dhalanne. Abbaa bara baraa irraa dhalanneerra. Abbaa lafarraa irraa dhalanneerra. Abbaa waaqarraa irraa dhalanneerra. Abbaa foonii irraa dhalanneerra. Abbaa hafuuraa irraa dhalanneerra. Gaafati duutu እንደ ስራ ይፍታ እንጅሩ በስራ መፈታት የለም። ሆጂዳን ሂከሙን እንጅሩ መዳን በስራ አይደለም በክርስቶስ በጸጋ በወንጌል አይ መዳን በስራ አይደለም በመልካም ስራ አይደለም በክርስቶስ እስቲ በክርስቶስ በሉ በክርስቶስ መዳን በጸጋ በክርስቶስ ጸጋ ደግሞ ራሱ ሰው ነው ሰው ደግሞ ክርስቶስ ነው ሰው ሆኖ የተወለደ አርገከሰ ካሳ ራሳሜ አንጀዳ አርዳካሴ ሚልካኤራ በልበል ሚልካኤንሳ አንደት በነሜር አቹማ ታከሰዳሜ ሳቃሜ ወድራ ሃሌሉያ ሳቃ በርኖተ ሳቅ ስኮላርሺፕ ሳቅ ድነግዴ ሳቅ ሐራካስ ሳቅ ወድራ ደልደለ ሳቅ ከናፍ እስኒፋን ከደዳይዳ ኤጋ ዋን ስንቡ ዮሴፍ ቢያ ግብጢት ጋፈ ጉርጉራሜ ጋፈ ደቁ አኩማ ደቀን ናዱብሳሜ ፓስተር ኡመመ በቆንዳ ሶዶም ይሰጋል ለኮብ ሰላማ ጎፍታን ኢሳስ ዋቀዩ አከ ዮሴፍ ወጅን ጅሩ ዋቀዩ አከ ዮሴፍ ወጅን ጅሩ ዋን ኢኒ አርካን ቀቡስ ዋቀዩ አከ ወልቅጤሱፍ ኢነርጌ ዋንቲ ኢኒ አርካን ቀቡስ አከ ዋቀዩ ወልቅጤሱፍ ኢነርጌ እስልተንማ ነምቺ ኩኒ በጣም የሚገርማችሁ በብሪዳን ጉርጉራሜ ደቅ ገርብች ብሪዳን ቢተሜዱፍ ዮሴፍ አኩማ መነሰነ ገን ወንትኒ አርካን ቀቡ ሁንድኖ ሂን ወልቅጣታፍ ወልቅጣቹ ጀቹን ፊጣን ባፍ ሰውየው ተገረመ ነምችን ድንቅፈት ይሄ ሰው ከየት መጣ ነምኒኩን ኤሳዱፍ ፊጣን በውዳፍ እን ጉዳንፍ እንላናን ዋቀየኑ ወጅን ተኡሳት የእግዚአብሔር አብሮነት የእግዚአብሔር መገኘት አላ ዋቀዮስ ዋነት ቀብዴ ወል እስንተኒማን አላ ዋነት ቀብዴ አከወል ሲፍ ቅጣቱ የበርባድ ዋቀዮስ ወጅን ተኡቱ ረድራት ዋኑ ማን ቀቡን ድማት ወል ቅጣታ ዮሴፍ ጉርጉራሜ ደቅ ወልም ቤከኒ ሞቲች ታኤት ያድ ወኤንከነ ሞተባዬ ያቺ ሰንጀደ ያኑጋ ኢትያደ ሞቲች ማልጎቹን ቀባ ወንትነምቺ ኩን ቀበ ሁዲኑ ወልቅጣታፍ እጁን ዋኑ ማን ሆጀተ ሁንዱማቱ ሚጀታፍ ሚጀት ሂንቃጄል ሂንበሬድ ከነጀቹ ሲምቦቱ ታኤፈቹና ሲምቦቱ ረዱፍ ሲምቦ አርገት እስልተንማ መቃ ኢየሱስን ዋድረ ከሰን ከሰት እዶ ደልደልተኒት
wanti isin qabdan hundinuu simboo isiniif godhatu. Dhugaan isiniin jedha simboo. Me simboo jedhame. Simboo. Simboon fiixaan bahinsaaf iddoo guddaa qaba. Iddoo olaanaa qaba. Maqaa Yesuus Kiristoosin amma jireenya keessan irratti simboo dhangalaaseeraan. Irra deebi'aa simboon naaf ta'eera jedhaa. Haleluuyaa. Kanaaf namoonni baay'een biyya lafaa kana keessatti qabeenya qabu eeyyee qabu. Birrii qabu eeyyee qabu. Makiinaa qabu amma funyaanitti. Mana qabu dinqisiisa. Uffata qabu baay'ee isin ajaa'ibsiisa. Garuu simboon qabani. Garuu disipiliiniin qabani. Disipiliin waan jedhamu isaan biran jiru. Afuurri ragaa jedhu keessan jiru. Nagaa kan jedhu keessan jiru. Waan isaan qaban hundinuu diigamaadha. Nagaan isaanii diigamaadha. Dhaqanii ciisu malee rafaniin bulan. Qabeenyuma sanatu bineensa ta'ee isaan nyaachaa bula. Anaafati garuu wanti nuyi qabnu nuuf eebbaaf ulfina keenya. Wanti nuyi qabnu hundinuu eebba keenya. Me jedhame eebba kooti jedhaa. Jedhame eebba kooti jedhaa. Wantan qabu hundinuu eebba kooti jedhaa. Wantan qabu hundinuu walnaaf qixxaata jedhaa. የምስራች እስኒተን ሂማ wanti isin qabdan hundinuu wal isiniif qixxaata. Wanti isin qabdan hundinuu wal isiniif qixxaatan jedhan. Isuma lakkoofsa sadii moonaa dubbisaa. Gooftaan isaas jedha kana nama dubbisee jechuudha. Gooftaan isaas Waaqayyo akka Yoosefii wajjin jiru waan inni harkaan qabus Waaqayyo akka wal qixxeessuuf hin arge jedha. Lakkoofsi lama Waaqayyo garuu Yoosefii wajjin waan tureef wanti inni hojjetu wal qixxaateef inni mana gooftaa isaa nama Gibxii sanaa keessa ture jedha. Wantanni hojjetu hundinuu maal isaaf ta'e? Wal qixxaateef. Har'aa kaasee sirratti dubbadhaan. Humna dhiiga Yesuusiin waan tarkaan qabde hundinuu wal siif qixxaata. Waanuma tokko hojiidha jettee gaafa hidhattee qabdu harka keessan kaasaame ilaala harka keessan. Abbaasin kadhadha. Sabni kun ilma kee Yesuus Kiristoosiin akkati kabajju beeka. Kiristoos saba kana keessa jira. Yeroo kana jalqabee eebba isaan takkaa yaadanii hin beekne. Waan isaan hojjetan, waan isaan fedhaniif yaadan hundinuu isaan irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Waan isaan qaban har'aa kaasee wal qixxaatuuf. La biyya lafaa fuula duratti simboo isiniif kenneera. Geggeessitoota biyyaa duratti simboo isiniif kenneera. Maqaama Yesuus Kiristoosin kana dura isin tuffatee kan isin didaa ture isin hin didin. Ani ajajeera. Ajajeera. Ajajeera.